جه نواندا رادیو وان اف ام لباجار قامشلو بولتنا دوازه نیو روجوارا پیشکش دکم دست پیک سرنوچم. انجمن دامزرینر آ فدرالیزم روج آوا آمده هیا دانینا سرود او آلای که دکه. فرماندار کی رخصتنا النصرة دبیجه امریکا الپشتامه. مامۆستایên Herêma Kurdistanê bo kêmkirina mûçeyê xwe dest bi xwepêşandanê kirin. Pentagon Daişê çekên kîmyawî bikartîne. Hevserokê HDP Salaheddîn Demirtaş serdana Ewropayê dike. Dem baş. Hevserokê Sîstema Federalyzma Rojava û Bakurê Sûriyê Mansûr el-Sellûm ji Kurdistan 24 diyar kir got dê destpêka meha cotmehê de dê endamên encûmena damezrîner bicivin ji bo destnîşankirina Sirûd, Al, Sûnd û navê Projeya Federalîzmê. Sellûm dazanîn ku eger erêkirin li ser van projeyên navborî hate kirin, wê çaxê ji mafê hêzên ku beşdarî vê sîstemê bûne federalîzmê bi şêweyekî fermî ragihînin. Têzanîn li meha adara borî, Sîstema Federalîzma Rojava û Bakurê Sûriyê hate ragihandin, Sellûm jî berî demekê ji Kurdistan 24 ragihand bû, Sîstema Federalîzmê meha cotmehê de bi şêweyekî fermî tê ragihandin. رخصتنا النصرة جو بشتي جاء القاعدة وقتيا نافي خوكرة فتح الشام رجهاند جو أمريكاي تشكين دجا تانكي BGM هفتويك تو و جلك تشكين دن دانوان فرمانداري رخصتنا فتح الشام أبو العز جوفارا هفتانيا ألمانيا فوكس را أخوي و رجهاند جو أمريكا روسيا و نتوين يكبوي تشكان ددنوان فرماندار فتح الشام دیار کرد گو ترخستن آنجی اکس نابن نابینکار و امریکا چکان راست دوان. ابوالعز گوت امریکا لپشتامه. ابوالعز داخویان کو حتی هلوشاندنا رژیم اسد دی شر خو بردوام بکن و دربار ارمانجا خو د جی گوت امی دولتکی لسر هیم شریعت اسلام آوا بکن و امت دولتین لایق جی ناس ناکن. هجای گوتنه گو ریوبریا امریکای پشتی جدابونا جه القاعده جی راگهاند بو کو رخصتنا النصرة هر وکا القاعده تروریسته. ایرو لباجارن سلیمانی حلبچه و رانیا و هنک دورندن این هرما کردستان بشک جه ماموستاین کردستان لدیجی کمکرنا موچه خو دست به خوپیشاندانه کرن. ماموستاین نرازی دبیجن بلا حکومت کریزا دارایی چارسر بکه و موچه ما بده. اگر نده امی دبستان و قطاخانیان بایکوت بکن و ناچن سرکار. خوپیشاندان حتی نها ددومه و ته آلوزیک در نکتیه. بردف که وزارت برگریا امریکای پنتاگون جیف دیویس را گهاند گو چکدارین داعشی لی اپراسیون رزگار کرنا موصل پی داگیره لی سر بکار آنینا چکین کیمیاوی دکن. ده سیشما بوری ده روکیتک لنیزیکی ناوندک لشگری لنیزیکی نافچه الگیارا کت تی گمان کرنجی گو او روکیت به چکین کیمیاوی هلگر به. درباره وی که بردفکی وزارت برگریا امریکای پنتاگون جیف دیویس را گهاند گو چکدارین داعشی ل اپراسیون رزگار کرنا موصل پیداگیری لسر بکار آنینا چکین کیماوی دکن. دیویس دازانین گو چکدارین داعشی برینها 24 جاران او چک بکار آنینا اشکره کرگو او جه آویتنا وان روکیتان ناس دکن اشکره کرگو ولاتی وی به آرمانجا خوپاراستن جچکین کیماوی 50,000 دمک آمده کرنه 40,000 شوان بو ارتشا عراقینه. هفسروک پارتیا دموکراتیکا گلان HDP صلاحالدین دمیرتاش سردانا اروپای دکه. لگور دازانینا ناوندا گشتیا HDP شانده یک دیگل صلاحالدین دمیرتاش دی 27 و 28 ایلون سردانا بروکسل 29 ایلون جی سردانا برلینه بکه. لگور سانیاریان دمیرتاش دی لبروکسل به سروک پارلمنتویا اروپای مارتین شولز نونرا بلند آیکیتیا اروپای فدریکا موگرینی و برپرس دانوستندنین اندامتیه جوهانس هان را دی بجوه.
لألمانيا جي بجيجري أنجيلا ميركل و سروكن چند پارتيين سياسي و چپگر هفديتنان بيك بينا. دميرتاش اف چند روش بون سردانا هرما كردستان کربو و دگل برزاني ده دجاران جویابو. گوداریان رادیو ون اف ام نها میهرم با هفکارا من سوزارش بوش مرا نرخین هن پرین جهانی و زیر برانبر لیرا سوری پیشکش بکم. دم باش سوزار. دم باش راست. دم باش گهدارین من نها امی نرخ زیر و دراوان جوار پیشکش بکن رادیو ون اف ام. دلار کرین 530 فروتن 532 لهمبر لیرا سوری. یورو کرین 593 فروتن 595 لهمبر لیرا سوری. ترکی کرین 177 فروتن 108 لهمبر لیرا سوری. زیر کرین 20,000 فروتن 21,500 لهمبر لیرا سوری. بلی عرصف بون نرخین زیر و دراوا می با وگرن جمتا و گرنگترین سرنوچه. سپاس وزار بله گودان رادیو ون اف ام به که ام دیگه داویا بولتنا خویاوی دم جمعه دوباره سرنوچه. انجمن دا مزرینر آ فدرالیزم روج آوا آمده هیا دانینا سرود او آلکه دکه. فرماندار کی رخصنا النصرة دبیجه امریکا لپشتامه یا. مامۆستایên Herêma Kurdistanê بۆ kêmkirina mûçeyê xwe dest bi xwepêşandanê kirin. Pentagon Daişê çekên kîmyawî bikartîne. û hev serokê HDP Salahdîn Demirtaş serdana Ewropayê dike. Bultena nûçaj Radyo Wan FM bi dengê min Aras Cangîr ji we re hat pêşkêşkirin. Spas ji we guhdariya we. Her şad bin.